Egun guztioi eta ongi etorri Gipuzkoako foru aldundira. Gaurko honetan Ordiziako Euskal Jaietako azoka berezia aurkeztera gatoz, eta bereziki nola ez Ordiziako 56. gazta lehiaketa famatua eta garrantzitsua aurkeztera gatoz. Gaur nirekin daude Adur Zenarro, Ordiziako alkate berria, zorionak, hasteko. Mirian Molina, Idiazabal jatorri izendapeneko gerentea, Garbine Etxezarreta, Kutxa Ekoguneko zuzendari berria izango dugu, eta Bitxor Oroz, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza, arrantza eta elikagaien politikarako sailburu ordea. Ongitorri guztioi. Gipuzkoako Foru Aldundiak baserritarren eta oroar lehen sektorean aritzen direnen bizi eta lan baldintzen alde egiten duen lana azpimarratu nahi deu gaurko honetan ere. Artzaintzaren alde egiten dugu lan, urtean zehar, elkarlanean, eta nik uste ekarpenare handia dela. Mendiko gazta, larren mantentzea, larretako lantaldeak, irisgarritasuna, abelburuen osasuna, gaztentzako laguntzak edo esplotazioen lehiakortasuna hobetzeko diru laguntzak. Gaurko azoka honen eta lehiaketa honen atzean ere gaur nahiko nuke hori guztiare goraipatu. Azken batean sekulako lana dagoelako urtean zehar horiek guztiak burutzeko. Eta gure gazta da altxor gastronomiko bat, Gipuzkoarrontzat, Euskaldunentzat. Baina altxor horren atzean dagoen jarduera guztia ere, ezan bezala goraipatuko nahiko nuke gaurko honetan. Lehen sektoreko jarduera sekulako aktiboa da Gipuzkoar guztiontzat. Bere ekarpena ezin da bakarrik kopuru, zifra, zenbatiko ekonomikotara mugatu. Zerbait gehiago da. Eta urte politiko berri honetan, sektorearekiko konpromiso osoa ere nola ez berresten dugu Gipuzkoako Foru Aldunditik. Eta konpromiso hori elkarlanean oinarritzen da. Gu gainera Gipuzkoan gure izaeran dagoen kontua da. Elkarlana sektore publiko, udal eta administrazio gehi nola ez sektorearekin, elkarteekin. Eta elkarlan horrekin jarraitu nahi dugu. Lehen sektoreak egiten duen ekarpena bizirik mantentzeko. Batipat, Gipuzkoako lurralde orekaren inguruan, landa ingurunearen kudeaketa jasangarriaren alde eginez, eta nola ez, kalitatezko produktuak ekoizten. Eta Gipuzkoan, eta zenbatekoak ere garrantzitsuak dira gaurko honetan ere azpimarratzea, Gipuzkoan 2009 hartalde ditugu. Horietatik 1872 txikiak, hau da, 50 abelburu baino gutxikoak. 300 inguruk ekoizten dute gazta. Beraz, ez dira nolaneko datuak. Eta horretik esaten dugu Gipuzkoar guztion altxorrak dela gazta, gure gazta. Gainontzeko produktu azpisektoreak ere gaurko honetan ere azoka baten inguruan ari garelako hitz egiten, nahiko nituzke baita aipatu. Pirineo Arrazako behi azienden lehiaketa esate baterako, edo nola ez, nik Ordiziako joan izan bakoitzean, txiki-txikitatik ere olioak, edo gure baratzetako barazki eta fruituak. Azoka baten atzean, azkenean ere, izugarrizko lana eta produktuak daudelako. Eta produktuak konsumitzeko deiare egin nahiko nuke gaurko honetan. Guk denok, lehenguan Bitxorrek ondo adierazten zuen aurreko pentsaurreko batean. Denok dugu geurea mantentzeko konpromisoa. Saltokietan, supermerkatuetan gure konprak erabakitzen du zeinolako herria nahi dugun, zeinolako herrialdea nahi dugun. Eta hortarako ere, azken mezu hau ere, produktuak gurea kontsumitzeko deia egin nahiko nuke. Konsumoaren bitartez, gure lehen sektorean egiten den lana eta ekoizpen jasangarria bultzatzeko klabea dugu, herritarrok beste guztiok, azaiak ez geanak. Edo baserritar, edo lehen sektorean lan egiten ez dugunok, gure konpromisua lehen sektorea bultzatzeko babesteko, gure kontsumorekin erabakitzen dugu egunero. Hortaz, baliatu dezagun.
Eta nola ez, parte hartzeko deia ere, oazen denok ordizira, oazen ez baldin bada egun hauetan, urtean zehar ere daukan merkatu maitasun handiko merkatua den horretara gipuzkoar guztiontzako, ezta? Gozatu, ezagutu eta erosi. Quiero subrayar, por tanto, el trabajo que realizamos desde la Diputación para mejorar la calidad de los baserritarras y de aquellas personas también que se dedican al primer sector a lo largo de todo el año. Estas ruedas de prensa deben servir también para eso, para conocer. Lo que no se conoce no se puede valorar y, por tanto, creo que este tipo de iniciativas ponen en el escaparate el trabajo que se realiza a lo largo de todo el año en el primer sector. Trabajo y aportación que hacemos a favor del pastoreo, que significa automáticamente también un queso de pastos de montaña, el mantenimiento de los pastos, la accesibilidad, la salud del ganado, las ayudas a los jóvenes o las subvenciones destinadas a mejorar la competitividad de las explotaciones. Todo esto hay detrás de una actividad como la que se desarrolla en el primer sector o del trabajo que desarrollamos desde la Administración junto con la colaboración de las asociaciones también ligadas al primer sector. Nuestro queso es un gran tesoro gastronómico, reconocido en el mundo entero, pero tenemos que ser capaces de poner en valor toda la actividad también existente, no solamente el producto es un producto finalista, el trabajo que desarrolla el primer sector, también ligado al queso. Y eso también es lo que queremos hoy subrayar en esta rueda de prensa. La actividad que se genera en el primer sector es un gran activo para el territorio de Guipúzcoa. Está en nuestro ADN como guipuzcoanos y su aportación no se puede limitar o no se puede observar solamente desde lo económico. Va mucho más allá de una cifra, de una facturación. Y en este curso político también vamos a reafirmar nuestro compromiso con el primer sector. Y ese compromiso se va a basar una vez más en aquello también que pertenece a una forma de trabajar, que es la colaboración. Vamos a seguir trabajando codo con el sector para mantener viva la aportación que realiza a Guipúzcoa al equilibrio territorial, a una gestión sostenible del medio rural y a los productos de calidad. Solamente así vamos a seguir conociendo a Guipúzcoa como un territorio cohesionado y que también forma el primer sector parte de lo que es la promoción económica. En Guipúzcoa, recuerdo, tenemos más de 2.409 rebaños, 1.872 de pequeño tamaño, es decir, de menos de 50 cabezas, y en torno a 300 son los que producen queso. Por tanto, son cifras que también indican la importancia, la vitalidad también de este sector. Mencionar en esta rueda de prensa también al resto de productos y subproductos que vamos a ver y apreciar en el mercado de Ordicia, ¿no? Como por ejemplo puede ser el concurso de ganado de vaca de raza pirenaica o productos, frutas de nuestros caseríos, o yo me acuerdo por lo menos de cuando visitaba de pequeño, pues aquellos pollos y gallinas, o pollos gallinas, que eran pues para mí desde luego de inmenso tamaño. Y realizar un llamamiento al consumo. Creo que los que pues observamos el primer sector, o hasta ahora hemos observado el primer sector desde una cierta lejanía, hacer un llamamiento al compromiso también de la ciudadanía, que con nuestras decisiones en la compra estamos apostando por el primer sector, estamos apostando por lo nuestro. Y creo que esto es importante también subrayar cuando hacemos una apuesta específica por el kilómetro cero o por ese consumo de cercanía, o cuando hablamos de la calidad. Bueno, pues mediante el consumo muchos ciudadanos y ciudadanas tenemos la verdadera clave para apoyar e impulsar el trabajo y este modelo de producción sostenible que realiza nuestro primer sector a lo largo de todo el año. Por tanto, clave y apoyo desde las administraciones y desde el trabajo que realizan las asociaciones, pero también un llamamiento al compromiso de cada ciudadano que con su compra decide también qué tipo de Guipúzcoa, qué tipo de primer sector quiere. Y, por último, un llamamiento a la participación, a asistir, como no, a esta asoca maravillosa, que la gente conozca, como no, también Ordicia, a su mercado, a que lo disfrute, a que conozca de cerca el trabajo que realizan nuestros baserritarras a lo largo de todo el año, y que compre productos, en estos días tan señalados, no solamente en estos días tan señalados, sino que a lo largo de todo el año.
Eta hori da gaurkoan esatekoa naukana, eta orain Adur Ordizako alkate berriari emango diote hitza. Eskerrik asko Imanol, eta eskerrik asko gaur ona hurbildu zareten guztioi. Eta, Imanolek aipatu duen bezala, hau elkarlan baten fruitua da, eta horren adierazle da mahai honetan eserita gauden guztiak, beraz, eskerrik asko Ordiziako Euskal Jaien benetako bihotza den azoka berezi hau, eta lotuta ditun lehiaketa guztiak gaztaren barne aurrera ateratzeko laguntza eskaintzen diguzuen guztiei. Eta, baita ere bereziki, mailan ez dituzute eserita ikusiko, baina, hemendik eskertu nahiko nituzke, bai Idiazabal Gaztaren kofradia benetan lehiaketaren antolaketan eskaintzen digun, udalari eskaintzen dion laguntzagatik, eta baita ere delikatuz zentrua ere, azoka berezi guzti honen antolaketan eskaintzen digun laguntzagatik. Azoka, esan den bezala, erakusleio bat da. Erakusleio bat da, gure baserritar eta artzai eta beltzainek urte guztian zehar egiten duten produktuaren erakusleio bat da, baina azoka berezi hau ere nik uste Ordiziarentzat erakusleio bat dela gu guztiok iaia munduan jartzen gaituelako. Beraz, eskerrak eta gonbitea luzatu, benetan herritar guztiei parte har dezaten, etor daitezen, eta nola ez, Imanolek esan duen bezala, gure baserritar eta hartzainen produktuak eros ditzaten kalitate hobegoko produktuak ez baitituzte inon topatuko. Euskal Jaiak Ordizian, bere bihotza esan dugu azoka berezia izango dela, Ordiziarrentzat urteko azokarik bereziena, baina, gitarau luze bat daukagu aurkeztu genuen atzo herrian bertan, nahiko genukelako baita ere Euskal Jaietan gure sustraiak aldarrikatu eta gure euskal kultura ere zabaltzea eta erakusleio bilakatzea aste hau. Antoan Dabadi bere garaian Euskal Jai guzti honen sustraiak edo errotu zituen euskaltzalearen hildotik, benetan euskal kulturaren adierazpidez berdinen erakusleio bilakatu Ordizia. Eta, beraz, gonbitea, herritar guztiei, eta aipatu baita ere, ikusmin handia sortzen da gazta irabazle, hartzaina zein izango den, eta gazta erdi horren enkantean, lortuko dugun diru kopuruaren inguruan, eta hor, ikusmin azken momentura arte mantenduko da nola ez, baina pixkat argitu nahiko nuke, historikoki ohitura izan den bezala, enkantetik lortutako dirua San Jose Egoitzara, Zahar Egoitzara bideratu da, aldaketak medio Zahar Egoitza gaur egun Foru Aldundiaren esku geratu da, baina udaletik nahi izan dugu benetan diru kopuru hori horren helburua San Jose Egoitzara bideratzea, bertan bizi diren pertsona guzti horien bizi kalitatea hobetzeko egiten edo aurrera ematen diren ekintzak sustatzeko. Ordiziako Nagusilana elkarteak asko sustatzen ditu, baina beste herriko eragilei ere ireki nahi izan diegu, bai egoitzan dauden pertsonentzat edo bakarrik bizi diren pertsonentzat, bakardadea izaten da arazorik larrienetakoa, eta eguneko ordu luze guzti horiek betetzeko, bai ekintzak antolatzen dituzte urtean zehar, eta enkantean lortutako diru hori horretara bideratu nahiko genuke. Eta besterik ez, gonbitea luzatu herritar guztiei, Ordizira hurbildu daitezela, eta nola ez, denak dakigu, baina gogorarazi, azoka hau berezia da, urteko bereziena, baina asteazkenero Ordizian azoka tradizionala izango dutela, eta datorren astean ezin baldin badute, hurrengoetan ere han izango gaituzuela, eskuzabalik, datozen guztiak pozik hartzeko. Mi esker. Bai, egunon. Eskerrik asko komunikabide guztiei urtero deialdi honetara bertaratzen jarraitzen duzuelako eta beti gurekin zaudelako egun hauetan. Idiazabal Jatorrizko izendapenetik eskerrak eman nahi ditut, nerekin zerita zaudeten guztioi, Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Kutxabank, Ordiziko udaletzek, eta gero urtero bezala bereziki eskerrak luzatu nahi ditut Ordiziko Idiazabal Gaztaren kofradiari,
Eta orokorren ordiziar guztiei zen, ez bakarrik gure gazta handia festa antolezagatik, baizik eta urtean zehar mila ekintza egiten dira, eta beti daude gurekin gauza prestatzen, gauza berri prestatzen, eta gure produktua maitatzen. Ohitura danez, badaukazue hortik txosten bat produzio datukin, baina, urtero aprobetxatzen dugu, prentzaurreko hau, Idiazabal kanpaina lehenengo balorazioa egiteko, eta, oraindik dakizuenez, daukagu datu guztiak kanpaina bukatuta emateko, baina, aurten daukagun datukin, espero dugu ekoizpena, berriro ere pixkat bat igotzea pasaden urtearekin konparatuz, bai? Izango da gutxi gora bera 2,2 biren igoera. Horrela, produzitakoa kiloak izango dira, badira, gutxi gora bera 1.385 tona, urtean zehar. Gaztandegi kopurua mantendu egin da, 122 gaztandegi izan ditugu kanpainan zehar, denominazioan sartuta, 22 Araban, 14 Bizkaian, 55 Gipuzkoan eta 31 Nafarroan. Eta, gutxi gora bera, aurten Idiazabal gaztako erdia gutxi gora bera produzitzen dute hartzaiak, haien esnearekin ekoizten duten hartzaiak. Orduan, gutxi gora bera mantentzen da egoera. Esango ditut datuak baita ere erderaz, normalean eskatzen dira zuelako. Tenéis los datos en la txostena, pero en principio la producción este año con los datos que tenemos hasta ahora, que sabéis que siempre es una previsión porque hasta agosto han estado fabricando, entonces nos tienen que mandar los datos y así, pero la tendencia que se ha observado hasta entonces nos indica que va a haber un pequeñito ascenso, de un 2% en la producción en esta campaña. El número de queserías también se mantiene, la verdad es que entran queserías nuevas que vienen a más o menos estabilizar en estos últimos años, pues las que ya cogen su jubilación merecida o tienen relevo en casa, con lo cual nos mantenemos ahí en esas 122 y dentro de ellas 22 están en Áraba, 14 en Vizcaya, 55 en Guipúzcoa y 31 en Nafarroa. De la producción del Idiazabal, de todo el Idiazabal, aproximadamente la mitad se produce por queserías que elaboran con leche propia, por pastores, ¿vale? Y pastoras. Eta, bakarrik ja gehitzia, hilaren 11 aurten, hartzai gaztagileek Ordiziko kaleak eta plazak hartuko dituztela, eta komunikabideetan protagonistak izango dira, eta hori eskertzen da, eta azken finean gizartean toki txiki bat hartzen dugu egun horretan, eta hartzain gaztaileek gure landagunetako bizimoduak erakusten digute, eta hori aprobetxatu behar da, eta hori eskertzeko da, eskaparate hori izatea Ordizin. Gure hemendi lurralde, herri eta baserritan daukaguna, denon arteko erabakia da, esan duzun bezala, eta mantentzeko baserritarren aldian egon behar gara gizarte modun, hori argi izan behar dugu, eta haien produktuak disfrutatzen jarraitu behar dugu. Hortarako Ordizin daukagu ezinbesteko aukera polita, luzatzea erderaz ere, que nos animemos todos a ir a Ordizia, por supuesto todo el año, pero que no ha estado en el frontón ese día, no sé, le falta algo. Vamos, hay que estar por lo menos una vez en la vida. Sin más, eskerrik asko eta disfruta Ordiziko Euskal Jaiak. Egun ondan hori. Heldu dira, Ordiziko Euskal Jaiak. Eta beste behin ere, urtero legez, Kutxa Fundazioak babesle nagusi gisa jarduera honi loturik darraikio. Izan ere lotura honen abiapuntua 1974 urtean izan zan, orduan hasi ginen. Beraz, 55 urte daramatzagu elkarrekin. 55. aldiz emango du Kutxak sari handia, honako sari hau. Eta ardilatxaren edo karrantzakoaren esne gordina erabilita, hartzaiek artisauerara ekoitzitako mirailaren 11 Ordiziako gaztaleiaketa hontan. Hartzai ez hartzai, ibilbide luzea egin du gaztagintzak. Garatuz joan da, eta ondare ere bihurtu da. Horregatik, Kutxa Fundazioaren misioa Gipuzkoako ekonomiaren eta gizartearen garapenaren motorra izatea izanik, sari hauen helburua gaztagintzaren garapen horixe sustatzea eta biztaratzea da.
Hala nola, Euskal Jaien hauen baitan ere ospatzen diren fruitu eta barazkin lehiaketan, eta Gipuzkoako Pirinear arrazako behien zein Euskal Oiloen lehiaketetan sariak banatuz, sektore honetan egiten dan lan ona eta eskerga aitortzea. Hori da helburua, sari hauen helburua. Hain zuzen ere, 1904ko Euskal Jaietako lehen gazta lehiaketa arrez geroztik, egun erakusleio paregabeak bihurtu dira, esan dugun bezala, bere osotasunean, gaur aurkezten ari geran Euskal Jai hauek. Aurten gainera, sari berezia emateko aukera izan dezakegu. Urrezko kutxa garaikurra alegia. Garaikurra hau, azken 10 urteetan lehen postua 3 aldiz lortu duenari ematen zaio. Eta urtengoan, Jon Etxeberria, Zeanuritarrak, aukera dauka urrezko kutxa garaikur hori lortzeko. Izan ere, 2012an eta 2015an lehen sariak lortu zituen. Orain artean, Elgoibarko Jesus Ansola dugu garaikur hau irabazi zuen lehena, 2009 urtean, eta 2013an berriz, Ricardo Remiro, Eulateko hartzaiak lortu zuen. Ea aukera hau, 3. aldiz gauzatu dezakegun. Eta bide batez, pixkat mai hontan aipatu dan gisa ere, gonbitain nahi nuke normanako bakoitzak gure kontsumo ohituretan hausnarketa egin dezan eta kontsumo kontziente bat egin dezan jakinez zer bultzatu nahi dugun bakoitzak. Eskerrik asko dan hori, Bueno, kaixo egunon guztioi, eta lehenik eta behin nik balion jarri nahiko nuke guztion ekatzetik dauken lana, ez? Eta nola ez, eskertu nahiko nieke bereziki bai Ordiziako udalak beti lehen sektorearekin duen konpromiso horri, eta nola ez, kofradiak lan eskerga egiten duelako. Hau, ekintza nagusinetako izaten da urten, baina horrelako asko eta asko egiten ditu, eta benetan balioan jartzea eta transmititzea kontsumitzaileari zein dan Idiazabalgo gaztak, jatorri izendapen duen gaztak, duen atzeti duen balio guztiak niretzako oso garrantzitsua da. Egia da, aipatzen zutena bai, maikide guztiek, baina bereziki Imanolek eta Garbinek aipatzen zutena kontsumo responsable horrek egiten digu beti ere aukeratzea eta erabakitzea etorkizuneko ze Euskadi nahi dugun, kasu honetan, lehen sektorearen ikuspegitik, eta nola ez, jendeak kontutan izan behar du, gazta bat erosten duenean, Idiazabal jatorri izendapeneko gazta bat erosten duenean, atzetik ez duela bakarrik erosten kalitate gorengo produktu bat, baizik eta horren atzetik gure herriaren etorkizuna lantzen duela. Gaur izaten da baita egun bat, jatorri izendapeneko normalen Mirianek edo Jose Mari presidenteak datuak ematen dituzte, eta badago azkunde txiki bat, baina ez dugu ahaztu behar, orain dela 5 urte, 1 milioi kilo azpitik egon zela, Idiazabal jatorri izendapen deitutako gaztaren ekoizpena, 960.000 kilo errola izan ziren, momentu honetan 1.300.000 gora dago, baina jaitsiera handia izan zen. Eta horrek esan nahi du oso denbora gutxian gora eta bera egiten duela ekoizpen horrek, eta etorkizuna izango baldin badugu ekoizleak behar ditugu. Eta ekoizleak izateko behar dugu alde batetik errentagarritasuna eta prestigio soziala. Gure hartzaiek sentitu behar dute gizarteak baloratzen duela beraien lana. Eta hori lortzez denean oso zaila izango da baita etorkizunean hartzaiak eta izatea. Gogoratu baita, aprobetxatzen dut egun hau, hartzai eskolako izen emateko epea irikita dagoela esatea. Orduan, nahi duten gazteek hartzai izan ezagutu, aukera paregabea dute hartzai eskolan izen emateko eta beraien ibilbide profesional eta bizi ibilbidea hortik bideratzeko. Beraz, kontutan izan behar dugu, prestigioa eta errentagarritasuna. Eta gaztak erosiz eta beraien lana baloratuz bakarrik lortu dezakegu etorkizunean Gipuzkoan eta Euskadin orokorrean izatea, hartzaiak izatea eta aktibidade hau mantentzea. Beraz, bat egiten dut mai honetan egin den deialdi horrekin, jendeari animatu etortzea, zati benetan oso importantea da jakitea guzti honen atzetik zer dagon. Da gaina, ari gara elikagaien ekoizpenetaz hitz egiten eta horrek
ikusi ditu baita uda hontan zer ziurtasun arazo eta dauden, eta hor benetan lan ona egiten dute gure hartzaileek, eta nik uste dut guzti hori balioan jartzea ere importantea dela. Yo solamente me quería centrar en el llamamiento al consumo responsable que ya se ha dicho en esta mesa. Es muy importante. Somos capaces con nuestra decisión de compra de decidir qué tipo de sector primario, qué tipo de paisaje, qué tipo de cultura queremos en Guipúzcoa y en Euskadi en el futuro, y para eso animar al consumidor que sea consciente que con su decisión de compra puede construir la Euskadi y la Guipúzcoa del futuro. Y por eso ser conscientes que en el momento en el que compramos un queso de Idiazábal no estamos solamente comprando un queso, estamos contribuyendo al mantenimiento de la biodiversidad, del paisaje, de la cultura. Estamos apoyando la producción de alimentos de altísima calidad, con lo cual hay que tener en cuenta que esa opción de compra nos da todo eso. Y animo al consumidor a tener en cuenta que no es solamente la opción de compra, sino también hay que tener en cuenta que hay que reconocer el pastoreo y la producción, en este caso de queso, como una profesión de prestigio. Es decir, si realmente no es una profesión que tenga rentabilidad y prestigio, el pastoreo y la producción artesanal de queso no tendrá futuro. Con lo cual, también el consumidor tiene que ser consciente de que hay un trabajo muy importante detrás y tener en cuenta, y aprovecho, que el periodo para poder apuntarse en la Escuela de Pastores de Oñate, de Aránzazu, está abierto, y el que quiera tener la opción de desarrollar su vida profesional, bueno, su vida, porque al final ser pastor no es solamente una profesión, sino es una vida, tiene la opción de poder apuntarse estos días en la Escuela de Pastores de Aránzazu Oñate. Sin más, animar a la gente que si realmente quiere conocer este mundo de cerca, el día 11 venga a Ordizia, realmente pasará primero un día excepcional y segundo, pues conectará con el mundo rural de Euskadi y de Guipúzcoa, que tan importante es para todos nosotros. Eskerrik asko. Bueno, edan hori galdera egiteko momentu garaia da, nahi duenak. Miriam, nik galdetuko, eskatuko nizun, datu ez gain, balorazio bat, mesedez, euskaraz eta erderaz. Bai, nik esango nuke produzioa, gazta ekoizpena urten izan dela, gutxi gora bera azken 3 urtetako hori joera esan du. Pizkanaka igotzen, lehen esan da krisialdian baina baritu zen jaitzi zela gazta kopuru ekoizpena, baina oain azken urteetan igotzen ari da pizkanaka. Pizkanaka beti gure sektoria nahiko sosteniblea dela, ez bakarrik ingurunekiko, baizik eta baita ere denborian, eta hori oso positiboa da. Zer esan nahi do, normalen gertatzen dena da, hori gure sektoria mantentzen dela pertsonaz. Eta batzuk desagertzen badira, ja jubilatzen direlako, badago. Jende oso gazte sartzen dela eta animatzen dela, normalean hartzai eskolatik pasata, eta sartzen dira eta posik gainera. Ordun hori eskertzeko da eta babesteko da. Eta orduan, aurreko urtean pixkate gutxigo egin zen, nik uste baita ere, geneukan klimatologiagatik. Aurten hobeto izango da, eta dakizuen moduan, hau ez da iturri bat irekitzia, hau da mendian bizitzia, eta segun zen eguraldia daukagun, hola produzitzen da, eta aurten, nahiko politxagon da, eta hori, mantendu edo pizkate egin da. Sí, decía que la producción más o menos se mantiene, un poquito con tendencia hacia arriba, excepto esos años más o menos de la crisis, que sí que hubo una reducción bastante significativa de la producción de Idiazábal. Normalmente a lo largo de la historia, de los 32 años que llevamos, siempre ha sido incrementando un poquito, o sea, de una manera muy sostenible. Esto no es una cosa que sube y baja, porque como todos sabemos no se trata de abrir un grifo y sale leche de lacha o carranzana. Y entonces, una manera muy positiva, porque el número además de profesionales está bastante estabilizado, incluso incrementa. La gente que ya deja la actividad por la edad o lo que sea,
pues se compensa perfectamente con las nuevas generaciones, que entra gente muy, muy joven a la elaboración de queso, normalmente pasan por la Archa y Escola, gente muy profesional y con un montón de pasión, la verdad, y entonces la verdad es que es un sector que yo valoro de una manera bastante, bastante saludable dentro de lo que es el sector primario. Y bueno, pues también ese pequeño incremento con respecto al año pasado. El año pasado estábamos un poco asustados al principio porque la climatología era muy mala y empezamos como muy frenaditos. Luego ya el verano fue mejor y subió. Y como sabéis, esto es un trabajo totalmente artesanal. La naturaleza nos da los frutos que quiere cada año. Le empujamos un poquito a que nos dé, pero bueno, también depende de la climatología y ese tipo de aspectos. Entonces, bueno, la valoración general, la verdad es que positiva. Estamos contentos. Puedo complementar, en el análisis hay que tener en cuenta que los datos son muy buenos porque, a ver, son muy buenos y a la vez tenemos que aumentar el nivel de comercialización. Porque hay un operador que hubo un año en el que produjo casi 400.000 kilos de los 1.300.000, que era Aldanondo, que este año no ha producido. Con lo cual, estamos produciendo lo mismo sin que uno de los operadores principales de Idiazábal haya producido. Con lo cual, quiere decir que el nivel de producción se ha sustituido bien. Pero también quiere decir que en el momento en el que haya más operadores hay que aumentar la capacidad de comercialización de este queso. Por eso es tan importante el poner en valor el Idiazábal y el aumentar su capacidad de comercialización, porque en el momento en el que haya un aumento a través de la producción, porque el dato es bueno, pues va a haber que comercializarlo y va a haber que vender más queso. Con lo cual, por eso es importante que todos seamos conscientes de que son datos buenos en el sentido de que dan a entender que tenemos un sector que ha sido, esa reducción de producción que tenía una empresa tan grande como Aldanondo, ha sido sustituida por pastores independientes, es decir, de las 280 personas que han estado formándose en la Archa y Escola, 185 están trabajando en el sector, los datos son muy buenos. Pero a la vez decir que hay que hacer un esfuerzo especial en comercializar Idiazábal. Y por eso es tan importante el trabajo que se hace desde Ordicia, desde la cofradía, desde la Diputación y desde los agentes, con lo cual es muy importante que transmitamos bien el mensaje al consumidor. Hay que ir consumiendo cada vez más. Solamente el 4% de los quesos que se consumen en la comunidad autónoma son de Idiazábal y eso es un dato que hay que aumentar, con lo cual tenemos un queso que es excepcional y que tiene un montón de valores detrás y eso hay que transmitírselo al consumidor. Beste galderarik? Ez, eskerrik asko guztioi. Ondo izan.